Well, in the New Democracy on that particular day, I was at a school in Greymont for voting. It went very quickly, but if you checked on the news that day, there were helicopters flying all over, and there were just rows and rows of people waiting to vote. Okay, there was a air of optimism in the country that things were changing. I think it's incredibly important that people go and vote. Unfortunately, when I speak to youngsters, my friends, kids, grandkids, all of them say, but why bother? Why am I wasting my vote? And I say to them, well, it's very important. It doesn't matter what their political affiliation is, whether it's a blue T-shirt, a red T-shirt, whatever T-shirt. I always encourage them, doesn't matter what your political beliefs and affiliation are. The only way we can make a difference as a country is everybody goes out there and has their say and lifts their opinion of what's going on. Seker so 12 jaar terug dan, hè? Ja. Ek het eintlik vir die eerste keer soos 2 jaar terug gestem. Vir my is dit baie lekker om te weet jy is besig om tog 'n verskil te maak. Ek dink met die jare besef jy ook dat elke bietjie tel. Soos dit is waar dat dit help nie het beweeg weg nie. Ons sê ook baie soos ek dink mense kan vinnig negatief raak of realisties wees oor wat aangaan in die wêreld, maar jy kan eintlik nie 'n opinie hê as jy nie jou deel doen om te gaan stem en te probeer om 'n verskil te maak nie. Ek dink ek het eers op 23 omtrent begin. Om my stem aan buite te sit, dink ek is belangrik, want elke vote maak saak. Ek dink ons dink altyd dat my stem maak nie saak nie, so ek gaan nie stem nie. Maar eintlik met elkeen stem, want elkeen stem het ons mos nou almal gestem. So dan kan 'n ouens vat wat regtig 'n verskil wil maak en die opinie kan tel. The first time that I voted was in 2010. Yes, and it felt all right. And I had a power to vote for the party which I love and want to bring at least change in our country. Die eerste keer wanneer ek gestem het was 2 jaar terug. Ek is nou 24 en ek raak eintlik frustreerd en kwaad as ek hoor my vriende en mense in my ouderdomsgroep voel net nie 'n need om te gaan stem nie. En ja, dis soos ek sê altyd ek sê altyd as jy nie gestem het nie en as jy nie jou bydrae op daai manier gelewer het nie, kan jy glad nie opinie hê oor wat in hierdie land gebeur nie. Dis hypocritical om te sê okay, maar wat gaan my stem doen? En dan kla ons oor die potholes en ons kla oor ons tax wat gevat word.